Kiboba tu siang o nunuk kodak sanglularam. Pasan sawang siya sir tashi tanang sangang. Pa tanang dak alangba tudushi kiboba nam akachang. Tumbishi subuzi subur kiboba kalamang. Sangar muya sunokajak manane muajang. Tapa Youth Ministry 2021 kam tatam. Inty Sentep nong kuyi nang gadan sushi yaki earlier. Asir online ajang asinok sa iba silam nang akidar. Nung wajak isu to nong palashi siya agizakar. Asunok iba sunong wadan ba achanga. Tanga zakpa tulo bener. Cengermer tumuwa cemener. Asunok iba tan lagi tang nang ausa sushi. Sera sadama mandini da saba mandanonong ni ayong zakar. Asunok ton tanglo ya tanzakar. Sunong nam ajak cengermer tumuwa cemener nang lananyang da. Tumuwa cemi siya sera sadamza sushi. Kongru Chiman Chila Imchin Youth Evangelist Meralinong Mapangakatsar. Usang tajong Yuhan tapu asam tu kong ter kanungi ter tenetashi niasunuk ajak tenung yamay azangar. Atangji zongbong ni nedang shiti. Unuki keji medet aji chimbir. Asir unuki keji angu iba intangji kuli akatser. Saga nunuki unuk kuli makir. Ni alima nong aliba intang utsi ashidang nunuki memangra. Kutak nong aliba intang utsi ashidang nunuki kuta amangtsi. Kutak nungi shiba alu, uta nisung certak alema shinga kutaki matu. Musai azung miyak tak arum nong keci kuta per acungket yamaji nisung cer acungket sila. Anungji tang patak amangar siai deti takamji akatse. Keci yung tsengremi alima uta miyem nong. Paipi aja sucer akatse. Anungji shiri patak amang der mesamatse saga deti takam akatse. Kejaser miyemjer o pendangtse asushi mase saga pa ajanga miyemjer kemzekse asushi tsengremi bijer alima dangi yok nisar satamde. Hallelujah, hallelujah opa tsengrem. Teti nai unuknam ne temiyam ne yim lipilam sayu ba asushi opa unukinanam tenang sang tudushi tulu akatser. Tane dabala nortam tatem bang Inty Sentep dekalam nong unuk tentetsa opa nai longchim dakse ba asushi opa unukinanam tenang sang tulu akatser ko. Oh hallelujah opa. Nechir Isu Krista asuba anuku asushi unuki penla dapa yung ya atar saka atya nukarbo upa pi takam nong nukchidong metong tati demolong anim sang tatilyar ko anu atya nukarbo upa penla naga mepenla tati mang ayimba tiya nong ler anu karbo upa temang nong tim tempalala age tim tema nedak nungi oh hallelujah danap tse angu tse asushi upa pushi dargo nata ko kortsang asir tane yangi unuki kalami longchimer parnok asushi upa ne tiari ne tesenap ne tanap tse ba mishi jadang sar satamar upa nai muaja oh hallelujah upa unuki ne sindong tamje kutanga asa tang tsemako saka nai unuk kangadang mima tapa lanordam ipa kam tenzakar sindong palala inyi ka arotang upa takuk manong nailan anya yaria rogo tanay ba sushi unuki kalamit longchimer na dakangapan larda upa ashare ko he ano tanay ipa tatembang Inty sindong nunga upa unuki ne tatemba nung takar ne tiari nung takar nayo kiboba unuk ajak semdangan nai muwa changma yang yo kiboba iso tungti o chimpiri anya kui naka achimalowa menalir oh hallelujah opa nisong ajak tumuwa tse kakab ungor ao tse sa
ne tanala ayenake semdanga nai chimpia nai moajang sendong dong shilam akhir da kam shiao kiboba ne senzo wang shi asushi amshiang anu talisa ne clear da kam opa ne melen nai yo kwa tane la ajanga unok nam ne da kam o tanala o akatsitsiba sarasa tamaran na maarwayang imanhaler ne clear da kam asushi opa ne dak nungida anu ne tatanba ne tashi ain tanala chawk chadang sarasa tamar nai moa jangba tang nong itin zakar ipa takalam matam dashi ne tashi ain ne lini seba mishiadang the poor teacher tanala ta mishita nong nong sar satamar sinzuang shin ne miyong sang amen Asanok tentang special presentation Mr. and Mrs. Tiamar na janga Hakisa sushi mabang sir. Ajak tangi Isu Krista suba Advance Christmas salam Koputsu kana Asher Uze chapasu Asher ano Uze chala Atangla Unokajaki apener Kana Kibung gomerbu Tangya Muzong bubasa ya Youth service nung Aten baya, jogo tangya tatun bersela bana, so mana ni aruza, kena nam iba mangga, tajung, agat seba asusi, kangarang kena di, it's an honor for us, ta kanga, retrada agizga, nokta kali ni, kanga bela. Hello. Bethlehem yemi ao zini
car keta kemrenem shidi Sembet pener au zini yangchi kekem zek sang dang ini Kemang biyungan itu Israeli medetsa David Chupachir Emmanuel Zengrem ascendant Denali Manong kina Yesu sana kertamiamu Chupa mantan tuk terbayalo asan kamzakta asushi Kelemang beyungan itu Israeli medetsa David Chupachir Emmanuel Zengrem ascendant Denali Demayem ulura Dauchi Dalupu Alima Sushi Usang Dachung David Chupachir Emmanuel Zengrem ascendant Denali Kelemang beyungan itu Israeli medetsa David Chupachir Emmanuel Zengrem ascendant Denali David Chupachir Chupachir ascendant tenalir Zengrem ascendant David Chupachir Denali Thank you. Kanang pelar, Mr. and Mrs. Tiamern, Tsangaminer, Kipungasir, Watangasir Sambatum, Tsangamar Sushi, and Otali, Muajama. As an Otantalazan, Pandanza Sushi, as a new director, no Mabangasir. Sarasarandi. Hallelujah. Temua church ram netna sangar. Kibuba na iya da shi unuk mi ma hucher. Tensa tia mabang tamachung liaka na unuk acha nampi nendak shi dak na mua cher idamiates manza kibuba nanam tenang sanga cher. Anong chi ram unuk belapa temaitza. Asar na unuk na mua tsebaronong tershilam. Asar the mua tsenagi the belatan la kubasa penarur na tsenatan la tsebalir idam aja kibuwa na yakizkang asar the miana sensuwang shi asar na yimlia sushi am shi tse kibuwa na yakizkang ma shinu ki tenlar panuk adangji na panuk na manani mua chang tenlana ka achuda maka kibuwa na panuk na mua chang Asar shiri mulung suatinar panudum adangji nai noklang bana rukor bana kibo banai muachang. O tsram kar tenla zichin dikar saka mapidati lira
O kibuwa na mua ko da na yan parnok mulong jang no manani chimpiang. Ten laba jang ana kelam ze ne tenang asang ze na mong ka ketsenong ne tenang sangai dem ajak na penang agi zakang ni da. Isu tenang nong sar sa demer sa kibuwa ina ajak na ikuda mulongwer yang majidang sang. Amen. O Holy Night asunok tang kungro juba manla janga yaba kananga shiza. Hello, Chair. Hello. Good evening, everyone. Atin nadong noktakalir because unoktanging ajong yaro dit paya. It's a miracle, and asinok andang kaji tang team nunga shalir the miracle of Christmas, and our presence here this evening is a miracle, and I'm testifying it because unok kana mubushit didang aro there were so many challenges this week asir odang tangja unok guitarist baja tanganga tongba no sound check nothing because of so many different circumstances, and there were so many obstacles, but unok yodang sarasa the malangaro asir tsungam nai mulongbas nongbo unok iba kanya tina kulisa da zawadi ta unok sarasa the mata ba tanging unok ajak nokta kadir. I'm really running out of breath because I'm really speechless right now, and I just want to praise God and thank you so much for this opportunity. Asir noktangin noktakar nokiba kantina kulias dang amangars nokajak tumuat sangut. Advent Merry Christmas to every one of you from all of us here. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Truly, he taught us to love one another. His law is love, and his gospel is peace.
For the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus praise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord. Oh, praise his name forever. His power and glory evermore, evermore shall be. His power and glory evermore proclaim. Oh, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Thank you. 강한ang balar tsangrami container daga master lar mutimar da manu tsangrami manani muajang asano tandang tsangramu punar za sushi Mrs. Tamjim Manla Ayer Chaplain A. Simpsonong mabanga gazar The Memandin Buba, Asin Akam Tsawaliba, Daba, Youth Director, Mr. Jongshimanan, Ibang Bang Tulua Sushi, Kanganang Pala, Tsangam Danang Sanga Noktakar. Ni Tanda Asanoktan, Jiminaba Onokji, Kichiba Isu Aro, Ibanoya Jumdakar. Tatska lam sadabner. Kechiba isu aro. Karya share isuji political revolutionary alima imsisaba melenshitza sushi aro ta share. Asar karya share isuji pai tupu tsangamindang sayutzba aro ta ashare. Asar karya share Isuji saya denya maba inyakze asushi aro ta shaliase. Zengzikar nak program nak tak zeba. Zimanong jaja tak zeba. Tasir shar tak zeba. Shangar nak zeba. Evil spirit cast out asitseba. Asa turning water into wine ta item miracle maba inyakze asushi isuji aro ta kari ashi.
Serabangla tana asunok ya isuji kichi atma aro ta pilamer. Tana asunuki isu kichi atma aro mechang jaba ki tana asunok lanor ai ka penjong danong nong party balala yung zakar yi alcohol timbang achemer isu aruba tanong nong niya isu asushi kichi renama atatse kichi akatsitse ta asitse melana family friends gatherings shopping asitse tula sushi ta chung diba alitse party balala yung zakse I chimdepse tai bala balala ki asunok mulong chang tukulok singra liba changa isu achurutse bajibo asunok aigadi amatukar isu aruba mechangjaba yongche tane birth of Jesus Christ has turned into business. Christmas matongdang yongi asunok ajaki ngogo October itanongi tukan timbanong sale discount 50% up to 50% up to 60% ta angutse asa asunok ajaki achi ngogo ano manani Nagaland Post nong November 23rd 2014 nong advertisement ka ango asa ipa advertisement nong ji shopping mela in Dimapur ta zalwaliase asa ipa ji sheri organize asa ta serabangla United Baptist Church Association Northeast India ta parnaki iba mela ya December 8 to 14 nong ayong zakpa ni ango kudang December arudir tulok palalay newspaper nong Dimapur shops to remain open da zulbas naki angutse anu wishi augo nia newspaper nong Nagaland Post nong festive season arurje Sunday nong tukan ajak labokse diobane tukan ajak labokse denye iba maja zang shiuko isu arubaji mechangja ba yongi tane asunuki Santa Claus to tama ba mendenong yutsuko Santa Claus to ki isu replace itsuko isu melana kichiba asunuki lamang nong park nong noksanong rajak nong asunuki tang sangga majak nong asunuki kichiba Santa Claus nang noksa inukar asunok tane isu kalamer asang Santa Claus kalamer ipama aliba chaki tane isuchi shingaya memetet asar asunok Christmas to Xmas ta kamdak suko tane asunok ay ka Christian bortamada isu amangarta asunok ay ka di Shiba worship asar Shiba kalamer asunok ay ka di memetet isu arubaji mejangja saka asunuki decoration nong petino inukar kichiba asunuki petino asunki dang inukar mesabanga decoration nong inukar asunuki lai shiba nong do rebrang dang rabangla iba petino ya tashi tumetetra asem isu dangi anir aw masna saka tanda asunuki kichiba asunki dang petino inukar memetet Mr. Bangla petino do a piece of decoration piece amay na asunuki inokar. Petino ji asin takam Mr. Bangla asin kibonong isu suwalir ta tamay tsika sushi asunuki inokar masana. Saka tanda asunuki dang Christmas Father petino lightning itam ajak inokar asu iba teteze ji kichi asunuki medatalia memetet tanda asunok iba chenjang iba tianong aliba changa asunuki we miss Christ at Christmas tanda iba star iba petino isu asubatak point asba maji does the star point the birth of Jesus in your life? Isuji asunok takam asunok kibonong tane swalir mali. Tane isuji bo chungway atok
saka isuchi mechangchai tang asunok ai ka engi menalir. And that is why we celebrate the birth of Jesus Christ, but without Jesus. Mughal Emperor Shah Jahan pai nang favorite pai temim tila tubutsi sadok. Asal gunang ba tubutsi do asa pa kanga dang mulong raksa kanga dang nagsima mangi mali baba manong pai yamai pilamdet ni kebutsi adama lepra mai saka temple ta chunga yang lo zata pai malungtet. Asal crown tu lo kanong pai pa tubutsi nang coffin to ayo. Pa tubutsi nang coffin do tiong nong do ayo. Asal yang ji construction workers ajak tangji pai yamai shalese. Sen kuiga utir wakasa ni kebutsin tang leper saka temple kamba tes mangse tupur chunga yang lutse asen ni song ajaki ipa temple ya naksha reprangse da shalese anuko weeks months to see hour ase iba mabang nong do iba construction do iba ma do construct sa utang ipa chuba tumulong chang nong do tuputsa tama mangimba mulong shirang pa do pay amadok pa mulong chang achung adogi iba project ya iba temple ya kudang yang lo ziksi kuma yang lo zida mulong chang achung ado pay iba project nong do focus adok pa dogi pa kinongsa tama mangimba nagsimba do pay amadok kena nuko pay iba construction jaka dogi aw pa sensi dangji jaja dangji pa tetseng do senen kanong matsadak pa tetseng nong do awi do pai aitok aser pai pa construction workers samdang iba box ya akinang da order salias shajani iba box do tubuzinang kofinata amadokar iba kofin do choko suraksaba ki singer awiyagi singer tes manse litra sadang yualias pai pa tubusin nang kofinda da mamadeti indukang iba ya akinang da sialias ta iba maji shiba honor asitsba shiba nam akam tswa ga tsba iba tenla temple do tensak iba do amadok sagat temple do bo as iba maji this is what happens to Christmas to every one of us sitting here today. The one that was intended to honor has been forgotten, buried beneath layers of boxes, ribbons, parties, lightnings, etc. Christmas nung tana aika itak siya sinukwatan nalir, where we go through lots of activities. Plenty of activities and giving little or no thought whatsoever to the real reason we are celebrating. Kichiba isu arur naya changjarama. Mezang bubaji asunok alangzakse asushi isu arur. Aja sunaki Galatians chapter 4 verse 5 nong angutse niya sunok aja kata mazangdi Galatians 4:5 uta uzang kabok alirtamje alang zakse asushi aser tsangram chirtam kamdak tsiba akizakse asushi ta yamaje changja dang zulu alir saka tane we human beings are slaves to many things. Karbo tane nagtabang dagi aliner ibalar chi kamerlir. Tana sunok aiga since agi aliner iba sinsilar chi kamerlir. Tanak meramba lartam kamerlir. Tangar da jong machina ba lartam kamerlir. Azabong ba lartam kamerlir. Asarno karbo addiction to alcohol as a drugs lartam kamerlir. Asanok aha chakya temenel lardam danglia anong chi asanok alar nungi nichi kamdak tsitsiba chi
pa chungkai atok isuji chungkai atok tan ne baba nong sengram chirdam kamdak tse ba chungkai atok asanok achakya sengram chir kamdak tse asushi isuji chungkai atok aje asanoki ano Galatians chapter 4 verse 7 nong ya mai zlualia anungji na chuku alar amamas saka teacher lir asir teacher ka sira sengrami na pa semangar kamdak cha lir dai tak ches ne ge jangja angwer yangi teacher asir kilir nang compare sebas ne ge angwze asenita tsga ge ji alam sadapti teacher dakji tupu dak alipa qualities traits tem angwze saka alar dak ibaji malitse teacher ji tupu khalir saka allergy tepu mali kipor dang teacher demi dang upa apa ta chatatse saka aller demi upa ta machatatse teacher demi magi tashiangar saka allergy tetsubuagi tashiangar teacher ji takar saka allergy sensakar teacher ji tarutse nakla ler future ler saka allergy ibachi mali anungji isu arubachi na aserni pa chirtam kamdak tse asushi aro asanok pa misak pa nong indak tse asushi isuji aro asanok tanila nong takar semangar kamdak tse asushi isuji aro asanok nam nakla tasan aga tse asushi pa aro Tane asunoka kui kati isuji akizakti mesabangla akizakti da pilamer mesabangla akizakar kibong kanong yamaya talok tetsir janoka kamter line dang tetsir grandmother lanam $7 million semang yutse saka tsasa sagaje ipa tetsir la ya mentally incompetent gamadok asir pai semangje mamshi tetsasa akam ipa maje tane asnoka sengramer semang temlir asir asnok nam semang ipa tetsir la maje yuja kar saka tsasa sagaje ipa tetsir janula maje semang yuja kar da mechang jai dang tane asunok ai kalir yinam anish taksubaki semang yuja alibaje memetiti nemzer naktabang danam asunok anish taksir uchi mashibagi asunok anish taksir tanak maramaki kalakabungaki temanan mabapan shibaki asunoki sengermer semangje akaptukar Taji tane ni asunok lanur temnam ayong zakna baji isu aro baji na asir ni alang zakza asushi aro pa chirdam kamdak zakza asushi aro asunok ya sengermer semangar asza asushi isuji aro taji tane ipa tauji naya akiner sang makiner temi matianutam Tanena sayo zinger tachongga sitsagok na DABAYM department nong linear tachongga sitsagok Mr. Banglan na container tachongga sitsagok Mr. Banglan na te sinabia arura sitsagok Mr. Sinab nong active part palala tesumanzu chongwa alitse akialitsa kok saka temima tianutam Nai isu akizak paji jangja melira asan tuput sangamya chungar da makizak tse Kampai gati Christmas monga aruba kampai gati sangram tanzaka arubachi amachok asitse Anongji arong shipa arutzilir asunuki ipa isuji akizak tse renama atati Asir asunuki pa chirdam asir semangatam kamti ta ayung zakar. Thank you.
Sangramo tulagi tulok muaza tulok ayong sanang kanang pelar sangrami in the ministry aser takamana ni muajang ba. Tanga sanoktan sempat agak sebab mapang in charge general officers nang mapang aser. Dimapur Ao Baptist Arukuno annual award agatsuba carlier aser idam je taunong asunok nam lama agatsitsa. Asunok pandemic lockdown asuba janga award karbu magatsider saka tanang ba achakchi agatsitsa aser sangam nangi anu tamalan shiba kar alitsa awarding system no. Saka idam tamalan shiba je keji ni tang asunok tang iba je masyar. Asunok takama sushi award ajak agi tenet lier aser idam tenet no kanang temsalibat na boredom aser tenzakadam aiga shimtida lier idam ja asunok yang utze shunuki sam merangayang koko kanang pelar tung di bangsa office affairs tami anir ajudang fellowship no office linear dam achagi tensa mabang kanang mechungaka sa merangayang koko nano acak tang kanang pelar ni dasaba ibaji mazung buwan ng madataktsir. Asunok individual award assembler asir ibaji mazung buwa agatsidi anong chi individual number kaji keji dasarbang contributor of the year. Asunok kambeyong iyakarudang shilam palala no fellowship sasib no asir general no asisya udang kanang chunga contribute asaba iba award chiga agatsir asir iba award chi sangbang tushiyangar sematam fellowship nangi anong jina kong lier aro tsama bishar. Tana bubanong Secretary of the Year 2021 Fellowship nong iyakar Secretary namdang agatsir asir iba je titsir ga to alir ya. Shiva asama bilumer. Kongro narola ai au. Dangan fellowship nungi. President of the Year 2021 Sangbang Imchadushi Molier Down Fellowship. Individual award tamya majaliza tangya group aliza. Anong jay awashi tachung diba fellowship. Acak ke awashi tachung tang pensyugo sa acak ronong odan uya chungar ni tasba ka shimtadalir asri ba fellowship ji dangan fellowship. Aune awashi madada samata banya aune. Asunuki kambayong iyaka aruba annual report ibayat nangar aser judges temi kangadang chunga nangar agatsba nangagi takuker asam shimtadalir anong je tasembuba jinjang nong takuker je Morale Fellowship.
Annual Report 2021, second position no, Town Fellowship Aliza. DABAYM Ministry Annual Report 2021, first position goes to Okay, here we go. Signal Fellowship. Fellowship ajaki kanang meranga yang kuku aser asano ajak sa kuku dang ako point si aiga di pila mali tera ge pila badang anu ja asano ajaki meranga yang kuku anu tarut seno sangam no anu asano ajaki meranga yang sa sushi ayon zker sherno ki tako ngoko individual sushia group no sushia nunuk akok pa anang secret system je junior dum dan aser tanga fellowship dan lam sadap nombo kangang ajong ze asar sano ajak kristan nang tako kor asze changmei mo ajak Fellowship nama sir kerja lagi me kuba sembut ngogo nonong nam tenang sanga kerja asir anu shino gi mongolir ali mayemia dang asabagi aje ni songkar shim de raga kerja badang ase asu nok ajang nang cengrami sembut renam jalir asir iba sembut cia asu nok tagam liong awdang asu nok itu muaza ki ong awza iba tim lanong asu nok anu tanana eten zakar mana ni cengram tengah panong asu nok i meranga tengah tene ida iba baca ki ayong zakar asu nok tentang Christmas yungya present worship nang mabanga katsar asir iba sundong panugi tamang sa sushi panutang asang dangar
Good evening. Asno utra ta shegine. Good evening. First, second, third aga zuba dagya songmasar karbu kana plangwer karbu kana gloomy angwer. Anu karbu anu talisa mas inor liunga tubwa sayu dadang kana plaba angwer. Aja ka sushi tsungram tenang asanger. Asnu ki Carol das daya kiji pilamer das semangla. Asnu zungai ki wo aji kija mim shamale asnu ki kanga wo ibo ya changarma ka mayong teder saka asnu ki Carol das dang uzu bula masangla kejo ko nong ro ida sa sa ko kubo ya asam tama onok imaji sa atener ko dai mala uzi janga si asnu ki bo ibo ba memories ji miang lor asir ibo ba ni wong zhe asen daba youth ministry ono worship team buri ayunger kalemi asnoka asen akamlia lidang jabur nana jimi zema saka asen mabang no kjiga kjiguma carol asnu kya ki ibo baja jimbi z mechino aser ibo ba carol ji asnu jangrad ma dang ma saka changramnam tenang sanga gaza pa yongya ba aser pa suba inang ibo baja akam tudusya gaza asnu ki ibo ba ya ki tawno ni wong z ibo ba dang ajak na encourage aser 오늘 개워 단위에 나가서다시 다들 와서 아짝 걸리면 하든지 어느 게 녹딱 봐야 더 좀 봐 아든 마마스 사가 아짝 걸리면 하든지 롱소 하든지 미친놈나 오늘 녹딱 봐당을 이거 마옹농 아스녹 이거 니온츠 여보 차 발라가스 아스 그지고 마스를 설방라 아스녹이 이거 봐 아금 볼게 하든 나오랑라 캠 갈려 마상라 그지그지 설방라 아스녹 야방당농 Odang asnuk changar madang alir saka ibo ba ako mugi ay derong la asnuk kangang reserve kangang conservative kamadokar ibo aniung zu asnuki ibo ba ajak ji break circlen asnuki changar da mai ibo ba changam kandam adenzi asir unuki da gasiner tangnungbo asnuki group bizilum circlen Carol ji kagan da kyung bo melamsa de jas nong kija sabai palala menalir senong group lam circlen asnuk ibo ba ji turn by turn Carol asnuk tu di syadun mama ibu baji atenza dasdi asnuki iba row ba ya ingi middle line galir space galir ibu ba last bench dasije ibu ba tat sagalu ba ya group 1 asze asa ibu ba space tat salir lan cha daslen bur ba baji group 2 asze na group 2 ba nongji to ki karamen alir no ka ibu nongji atenza maybe share asa group 3 ji idem ya asze ibo banungya space galir na menden dezongda nongji space isha galir ibo ba space ge boundaries de asnokpo ibo ba group 3 asze group 4 asze dasde na anu kan repeat sidi group 1 space ibo ba dasya ibo asenji ida ibo aslen nongja loba ji group 2 asze ibo ya group 3 group 4 dasde kudang group 1 dasde asnok group 1 buji noktagar glen aukan adenze asnu gitu di syaman aliba saka talang amanze saka verse ka asa chorus ka danze saka ji koiben adenze aji wo aji timbur idang madet dasje asnu ge merang nong de ne group 1 borjagi hark the herald das by nando awagenze 2 borjagi glory adenze 3 borjagi hark the herald audogenze 4 borjagi gloria adenze awagi ajak awagi danse de ne One boras nuk tak tini. Tak kamat ini asnu ajak. One, two, three, go. Yartem kentenanga, dasen chuba sualir, Sentep asir tauchi, zengrani. Nunok ki singin ang ne. Kita mi pelatebang, kita bergendong tenang, kita ngoceh, tak sejuk sualir, kenya teken tenangan, tak sejuk sualir. Ano kan ne? Yartem Juba sualir, Sentep asir tauchi, zengrem ni sung long jemer. Kita mi pelatebang, putak kendung tenang.
수와리. 오케이, 아멘즈. Group 2 more nokta zum maybe share. Iba ba ya ten year da magi dan ten zakar saka tune tra pala galir. 1 2 3 go. Ten year tem kenang ashi. Tenem len tena chatlen. Temela tulu agi. Usata chusang 정말 강한 플라이 아스노기 잉이 group 3 당에 already Mr. Merang and your group 녹tak 좀 maybe share. One, two, three, go. 열템 근태낭아 다슨 주 바수와리 쓰는 밭을 타오지 증명니 숨동체 오네 Okay, Amen. Thank you so much. Group 4. Taka madine asno po. Ten yar tem kenang ashi. Tenem len tena chaklen. Ebela tulu aki. Usang ta chusang ukse. To the newborn King, peace on earth and mercy mine, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the Prince of Peace, hail the Son of Righteousness, life and light to
be singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Everybody likes to take a holiday. Everybody likes to take a rest. Spending time together with the family, sharing lots of love and happiness. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells, everybody sing. Jesus, we remember it's your birthday. Celebrations come because of something good. Celebrations we love to recall. Mary had a baby boy in Bethlehem, the greatest celebration of them all. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells, everybody say, Jesus, we remember it's your birthday. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells, everybody say, Jesus, we remember it's your birthday. Jesus, we remember it's your birthday. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Asunok achaki Christmas asushi. Ali mashinong changar tamarinum deber planning 24 konga mungtse shibada na mungtse kudasitse sushi gubalitse ta asunoki. Even asunoki Christmas asushi yung yatse dadar. Baten asunoki. Asandong diyo jumbiya shibaba. Iba Christmas ya wa asunoki. Asan takamnong isusu daktsiba Christmas ka asitse. Asan temenan dashimay kuktat pa Christmas ka asitse. Asan temenan dam tuktsir isu asan takamnong asuba kam ka asitse. Because He's the light of this world.
that came into the darkness to lift us up, to make us better, to give us joy, and to save us. Asunoki isudang, as we sing the song, asunoki isudang shidi. Oh Lord, iba Christmas yabo, ke temulung changi, ke takami, uzu kibungi na aiteroba, unok tasena. Akamba kam kasitsi, unok takuk ang uba kam kasitsi, unok temuatsa kamba kam kasitsi. The isudang siya sunoki sak salamanang kalmiba kanya tandini. Hallelujah. Yes, Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Yes, Lord. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am
worship you. Asno aja kalami machukar asno kalami mukam dini. Let us have a time of prayer together. Asno aja kalami sarstam di. Asno kar langidanga karagidanga. Asno tak yakamba nungar tauba mabangno. Christmas asno alimashi changaraba nung dang chabu jari asno ki mungali nung isu dang shidi. Oh isu takambo iba Christmas ya Lord. Make a difference in my life. Takam nung temalashi kaur dakchang. Isu naden iba Christmas ya ba mong sa isu. Nailanan yang ni usu kibong buwa dakchang. Takam buwa dakchang asir usu kibong takam nang inaay dang da isu dang siya kalami dang sarsam dini. Hallelujah, hallelujah. Isu no kinakamarni. Lord, we adore you and we worship you, Lord. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Lord, you are wonderful, Lord. Isu, unok machungda nga, nabuta chungani, Isu. Unuki, na madukar, unuki. Dazilan sinzida nga, Isu na unok mihimer ni, uba unuki na da nga sangar. Hallelujah. Uzi, kitamanan, unok tamanan asushi uba na. Tasudak mali, asaki kanong unok asushi uba na. Team, dasita ibali mayarwani uba. Unuki na da nga sangar uba. Hallelujah. Father, we want to give our hearts to you this evening, Lord. Unuki iba Christmas ya, takam kami abo ba? Nakisok ba kam gasitsani, da unuki uba nedang sars na marser nedang mapir. Unuki nedang yaro ba? Unuk takam nung kiba isune, tasang wagi sindak chani uba. Taja shikuru da lir da masushi sunanung itasinap, asir tauji mashitsirni uba. Tamaguk tianong alirdam giba isu, takung ang uba Christmas kasitsani isu. Hallelujah. Lord, we pray in your name and we seek this in your name, Lord. For you say that if we search for you, we will find you, and we pray for you, then you will answer, Lord. Father, we believe that you're going to answer our prayers this evening. We come to you just as the way we are, Lord. And we bring to you, Lord, our sufferings, our success, our joy, and everything to you, Lord. Hallelujah. Uno kineta ng asang aruba. Tao nung uno kikiba isu. Takalama siyak nung natumuat sa atin ba matadong isu neta ng asang aruba. Uno kineta muat sa baner sa siyali diuba. Ne tao siyo nuk tantanani da uno kineta ang mabiruba. Takam Christmas ya unok tabula nordam kiba isu. Letunga siyak nung isu na ikamsangani uba. Ale malya kam siya kam tasin ba isu nada nuki ne tau chino nga shursisa usita bala nordam na ilanan yang nida nakadong pen tanga tukcha isu unok sa shalidi saka nemes shida ba thala tmi magi unok lanan yang da isu kuno nang banha tukcha nenam teneng sa ka cha nanong ichari lani ba kinasar stemaruba since wang shi kunang chak na mayong dang sangma. Amen. God is good. God is good. And all the time. God bless us all. Hello, Asnot.